Dor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawshynrut. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip-fast 100% watt shakmat bercedian, blind view monitor, bagi-wei. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao point rewlak. Just wow. MLA ke Mawshynrut constituency. Ubadairu Menteri ke Sarkar Jala, uba Methe Dias Takhar. Ula pelai Paitbah ya kalikit Nongpang. Pan Aijing Syakri ya ki Paitbah kathan umdang bat shalang. Ya kabaan pet bat kami dekari Lingam Traders Association. Hakajing pelait Paitbah ikakali ambulans lasak hilang do SDPO ke Mawshynrut u Isaac marang usardar kasnong umdang pelun kidikot bat kinong kitkam kari Lingam Traders Association bat kiwe. Sasisin biang hakajing kepu jong blai nong bonong tau ida berjing somo bagi dan agane ka ceka bagi kap yang unang riban mentakasi kum kadang kabangi penpau bangi lak ple bagi lak pelat ya kene ke ambulans keban ai ke jing Syakri ya ki Paitbah no jong sunong jong kene ke ceka tapti try this bosok mas tapti kencing pam bab yo ya kali nakali yang kinong yalam ngadon kajing sania bab piniaj baik piniaj renti bab kajing Syakri kanlong kebebet kebabiang bat ka jing peniaj ya kali kanlong kebebet kebabiang khnang ba kanla ban khamne bat ba khan khamla ban ai kajing Syakri kham bun popor omdei bakan sniu no tang hasiteng por lene omdei bangin yo kunan kam bakla no pade ya kene kali ke ambulans ka bangida angnon hirhir nadu kamensem bangin ai kajing Syakri iki Paitbah nong chong sinong kamtam iki baduk ki bajenjar kedon ateng kakya kasyan kamtang ba por bangi pang sistem bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nongba hendai la phya aliang du put Assam chungki jilla house name hajar prasau ka kai phot ka perthei ka lapinmi ka kerteng ka bernihat ha kamat hendai ka khubo ka jingsha bonsin laklet but shimlala ban pinpau nama ime de la slam de la don he jaga sanpo kumbangi kinong shong iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himdi ban ong ba kal air ka wan be tang na Assam ne tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng gani 8.2 square kilometer the hab hapo Rlta district ha Meghalaya kat balai point khat like square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ya kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka bordar Assam tanglai 100 kilometer ngidon bat ka bordar Assam kajing per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim la balen re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an
Menteri Rangba ka Chila ong bokla tho shu Menteri Rangba ka Assam Banthau ye ka joint committee. यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है शांति है रहने के लिए Kala air ka bayat kam sange haupo usam Henry ban ongba Bernihat Mikhalia ka de ka nongba ka ba jabotam ka penyalam bakla ye gibreo